Mkuzafuali sana silu za dimbu kia ukika na kia Kongo dimbu kiva yoke na yaya vita kimpaka na sisi lunadu bambu tukamuna ntuka wafutulu tusonga lunadu bambu yaya wafutulu tuana kanyuwa umbanza Kongo mzambula ya mti kaba bingi koba mzaya babingi bendo banga chipa vita bamuyoka o chipa vita bamuyoka peleko yanji wena dishanda bobu bukamumweni chibala bakongo kabatanga tono bakulaho wayiza tusonga timukia uki kuna mbanza Serge watusonga timukia uki wa vova wa ubunu futu na misati ya twani ngati bala bakongo bazaya kanchani ya Mungu kumchokela kaya napo tsingodo tebaya ya vita kepa bamuyo kama sika mzeko futukeno babangu didina kusonga timu yoki edimu kya ukika kenapo tsimuma banza mamundu kaya napo tsi utonzaka na ngoko kutatala kuzulupele ko kutatanga mu maguru momo mabasoni kama mindele mboko tapachika timuki timu kya ukike na yali kibeo bayizalana nisango monokana nisayako ngiri kwami mwana vyoti sikotela nizizongokela kimbunza mbanza mkono didina ntangu ya filama bonsoko bavovanga mbanza kongo fo wena wasolo abamakungu ntangu ifinamanga bizi kuvunga bizi kufwanisa bizi kutenamasa unatasa mjao una muntu una kutakutoka Kongo wena sanu una beto ba bonso no kataki kinoni anganzi kasi tifo chitomba ukiasa salu na mpunguka kumfilisida baba nzali mayu monoko kwingi geriki kimfulanga tata nzambi mchadi ya kuwa mfilisida baba nzali tata mpisipwena mubuta mboko wasukulanga ndonga madlambanga wasukulanga binguchiba kuvwezanga baba bavwezanga pele ko wamonanga mmotenyenze ya ulongo ngana dia kujo bachibuni kali katanga nizambi kuna kututuka après je me suis dit je commence à m'ennuyer c'est pas ça ma vie mais donc bien pas si bon ka vokachi c'est pas ça mais non il faut pas nazaba tadi akata nzambi féliciter baba toto. Il faut que je sois utile à l'humanité yaoui avant que je retourne d'où je viens. Et effectivement, Mkingunza, Monsokona, Kimunza, Betoba Bonsono, Katokotelanga, Mutinu Mosiko, Mkingunza, Mampungu na Mayela, Bankaka, Pusikotanga, Mkingunza, Nsatu Samila Yanati, Wizidi Musizonga, Samili Sakale Mkingunza. Bankaka mboka kokotela ngamo kingunza mujambo ya mvita vula peto bisiko buku tushidi kapona kanda kuntela muchi melo kanda beka nana mvita ko ebeto tukwizanga kumbanza za usisa banundu tukabututuka ngamo na Kongo bana batukwamisanga bazeke tadajimuke na mwana wele kutu kabaleni bakupika kutokia numakanda bakuputukila ngaipogo tada munda nzambi wenako tada jibuja nzambi kenako kabaleni bakupika ko mboko kutwa mususa sisi bimbero bya bingi nidyao bampungu ntako kwifina banga tusonge senzila yendayelane mboko kunyakisa kacho kataka tabo mpungu yendayelane ni mutachi ntangu ya ifina bane wafutukisanga babangu manzila ngati wabakula ngogo bekutwalisi ngogo kuna kunimona chifweni kunitalia mbomosi kwa beto kali kulala sisi kama yongele ngogo bazolele sabati histoire koma ya siku dia uti mboko babonga beto ya telefone tuledi mboka kama huko
utabanza mfu kati kwenda kupongoko tuleni mokaka obeda bifulu chimama yiza tamoka watuwengisa mama yiza wamoka watusonga siku kakelina jimbu ko kyambo kya kimpezo kumbula kingunza munza ya mfimba kakako ya wavova kyauti kena jimbu kya mama babonso no mbanza ko nikavamo mukristo nikavamo mishoni buna kubatele chimwana kongo wana kukongo mumega ujafu mabulu moma kakako utakata yema kutekane amena na meno dadi ya mwiwa mnyoke na hiyo una kuawa na kukongo mumega kotele wizi sasa siku longoke siku njali ya mbayo kaya ya vita tamba wizi sana una nijawa tatana wa mama mkalu tutatambuliwa mitotomia Kongo le temple spirituel de la bonne universelle et on tout le monde dans le fond pour le candidat Antoine côté de Simon Pemba Kailowaou depuis tout le temps après son comme outil il y a évité quelque part témoin de sasa il y a ya batilanga beaucoup tout ça milanga mukongo timu ya beto mukongo utusambira ko bagatati ya kwa na nzaka mumabata mekauki kena jimu kama bakakabata oh mbele kama watu tumejana chia kwa kuna kisaya ya kitake pa no chia to tout spécial de siku libayo kena ya kitake pa kama wayo na nzaka bagata kusa cercle yo tutatanga yo tutasa chetolo zeto una nsamuka tonto tunatia tansido ikenati kampeve ibamjoke na kutukusi kuhana kakosa tuwele tuka alvoba tuka munaka tuka kwa kunjokila tena kijanolo bala bakongo kabeke tutunza ngula buna kabundisi kuhana na misenzi watu bogela na kongo ya tokela histoire ya la tayari nataka tusaidia mambo yetu kwenda kuwaiza tele la baki enda kuna mambo yetu deux fois dans sa tentative et la troisième fois c'était la bonne nous dit en petit katoria ndana kama kuna mkatutela mkwenda kukongola totela bakelo kana na mayomo belanga ndikuzanchi ça veut dire il faut la bonne visa kutaka na mbanza Kongo kuna mbanza Angola et donc kwa watu wakikelele no muundani pale si passer kwa sababu yaanza si mbona kwenda kuna Angola deux fois yekana kuna kabinda ndio katulana visa et la troisième fois Amina watachezona kwa kelele ndio kwa pole tata na mwana on est claireur yende ndo na misa mwinda kwa huwa yisabu ko wale wanafanya koba kuna ko wale wanatokea kwa salamu mwinda ko ndio mpele paka manchama ya huyaya bweni kuna tatuka kako wale wanatokea kwa salamu mwinda ko kile chino kwa salamu mwinda ko kusema kwa bweni mwinda ko wale wanatokea wale wanafanya kwa usweka bonge ndo mwinda na kuwa nasi katakula mambo ya kana tunapokatua na chireki za zozo ibuna tasana ekutaye tunda kuna komore totela bui bangwana ba kota kumseto kuna pimba ina ba tuba tata ona wana baikwesi kumsema kwenda kama mtu sana kama mkwesi dibundulia tata ona tuba batanga sana anzenza zikati kama nda kama kuone kwa hivi atakuliza jambo linalo eba mwenye nukupotelea kwa kumaliza Kongo bakala uli batele kama katoka mya mbona nukupotelea kupotelea kumaliza Kongo diabu ye bodi kuwa muna bipa muna kubeli njeno ebe to muna bipa kuna kabinda te una soyo ni nwana tukano ana mkoda kuna Kongo leo toteka na makameno batele mzaba l'Angola venait de sortir de guerre il n'y a pas longtemps. Donc il y avait des occupes partout, il y avait des mines, mais t'as fait donc c'était une aventure nous payons. T'as là qui me paye, t'as là pour n'aide pas la guerre. Mais t'as là pour seulement ça pour tu peux boire nous autres ni boutia
mubanza muba adakanza abekakho abekakho kidala ababana batekela makampishi kala kwena mwana ko impossible kulenda batambula aventure itasapeto mais comme na muntu basola la timbu takota kuna ongola même anambanza kongo mukatwe jumatela kabisa ni muntu donc il y a rien de côté ça nous peut être et bantu badadaona batambenza et munasuka munakutaka kutakoka mbanza kongo mukatwe jumatela kabisa ni muntu mfumu mputele kunenguza et après justement on a vu qu'il nous a tataona tout cas nous c'est tout mais tout le télé de faire une banza kongo kapona ba on c'est tout pas tenu d'abord on a télé baoba bisambili et on a poussé la curiosité avec le nani a dit ça les télé de faire une tataona quand on va tout à l'heure abeno tout dit beno ka banza kongo bientôt nous sommes kuba kwa kuna kupata kwa belo mzenza mbinguni kumatuye kuba ndio samuno na nsamushikandiki bantu baliba kabila sapra baba tsoji kifungirira batele kama nikote teto hapo wewe nikote teto kumanza kwa chocho belo de represent justement ça tout à donc peut-être que matuye yakiri kata mona kumputa kwa kukakiri chumba tunataranga samikata kaona enda kuna kinzata keka kwa usamiki kuna tuwele nsangu kama tutata ya vita kipayo kukatele toko kuna ngatabianzi misho mizilitego baba sobatakwa bantako kumatele nkata talaya kibele mutatakiri kubelo katele kabisa kwa panya kumita mikatele kuna ndani la betu kwa kiasi kama kumanza donc moi on se trouve pour y être des tas de moi pour même la défense katika kwenda kuna kwa wetu telefoni kwenda sisi na bani shina bantu babele ndio kwa sani ndio kama kama kakana wetu telefoni kwenda yaya tena na ndio tutumia hii na mokene na bakundi tushirifuka sana tukua babunu mala ya mbanza Kongo batele kwa kufumu tufuka kukana kwa justement peto kama sana ninguém vai caminhar com compromisso. Isso vai ficar lá no tatunde no bongi. Não me digo que é bongi é Congo. Não vai o ano que na dia batida. Ni vamos vai que isso já. Vai lá com o babão. Mesmo lá no sul, babão só baba na boca de todo mundo que diz o ponto do ar. E aí até bom, vamos lá disse, vou só na tutela. O chichela vai ser divulgado. Donc il faut que par rapport à ça nous se découvrir si bien que on va zone au pisatele la kachila oka même quand on fout tout télé quand il y a dans la table nous autres même quand c'est mon avis qui même j'ai pour moi bah tu peux pas faire ça dans la table nous autres là quand tu es nous autres là comme si bien que il y avait même un moment na katika monakio mzuri kelele mkavu tutela basedi kundi kumbaza kwa doa kimfuka nibula ya basi ekimfuka ya ukia ya kova baya ya bonzo kote no kimfuka ambaye mfuka ya tatabamia ya Sainte Bernadette ya Sainte Thérèse ya Sainte Machère bala wako nobia kwa bakota amaka ya ukimu samuel silulu wa bedobe futuke no maramu zamune no kayuye no ngati pe ta zamuna na kwa kolosi kuli na ko donc kila masaki mfuka wabova bayaya ba bonzo bakula mukatika kimfuka bobo cercle ya tete deux volets de mufukati cercle ya tete cercle ya PV watachicha lako muchi mitoto myako kabita kulukapo kabita sana na sana na kuturike ndani mufuchi kota majina mufuchi sana na mufuchi kota mfuo mapeto kota kweli kota akata kama chanto kala kama kwetu kota kuna jina tunachina kota donc
cercle ya Tete, cercle ya Kipembe, cercle ya deuxième, cercle ya Msanzu. Wata sumbelonchi bayaya, sumbelonchi, c'est nos cotisations, je vous nos comptes. Mbongo si na compte ina ya Beno Kipembe, takwena tata kwa kuzitunda meso, kuna compte kuna. Mina milizolele bayaya ni mina kujina. Donc sumbelonchi, ilutunga bayaya ni kisieti daga. Bonzo kwa sumbelonchi kudiba bonzo. Et côté de Msanzu. Ça ne veut pas dire que qui me voit mais là pour mon toto qui est là téléphone ma futur tout mienne mo ko menen malu menen na bina ma uti kapeko sadelo muko beto na bana na to kesi kamo donc yo ni volé à deuxième et il faut d'abord là qui nous tout peut pas là que fila donc mia mingi ya kitela kani la ngako deja ndamo ya ni kitela de kuna ba mama dini kama ni kwa ya kufita kipa na batata pe bali na mochi wabaki kuna leo kisi ya ni kwa sangi na batata kwa sangi na batata kwa basodele bali ni kwa ndio mkifuka mais priorité kifuka ya mama nuna ndele konde kwa ni kasulu donc nous yoga diamant ni mo pas dina de la vie en public quoi ça ni Dieu va vous citer il te présente il y a peut-être pas mais non tu vas mettre au mot ou bien mais non masamba quand diamant de la vie mais non nous sommes dans la foi ya ça oui ya peut-être pas mais ni même de la vie tu as un souvenir de la foi ou ya tia kwa mtu na kwa mama kumbuka wewe kaina kwa chule na mitatu basi na pepa na beaucoup de pendant tout ça de kulata ya uniyadi walienda nataka kulata kama chokene bandi kwa ishi sana kama beaucoup de baba kulata on a le temps de nitaka kumina na mtu mena kwa mitatu kwambe après kwa kile kwa kuna bishi mjingi wewe mena c'est total donc baya ya kubisana rituel de kwa tuna tukachikizi baya ya kunaba sakadakasi la chaise zozo tunata sakadeo Kunga wa tete kusibu la kanisa ibokele tina ami elwele do ibokele tina ami elwele do bana bani eltela
Mapungu tututondele mudiku kyaku kya mugolo kya sinda kiwasoma kina kyasedo kya siku kya sielo kyaku ya kitakiba unungi sadiku kya silu kya baza kongo gasi kya koda tezo twatia kwa ndogo tofia mfu muyala kabedo ya mutukoti sana vikezo kina nyanyimu kina mwela anzi wao kutuzolele etukuba bane mukotana vikezo bina vya kwa ndogo muyibu kama mukotana kusamsuka baza kongo tezo kya mabafu takipaka kitwalisa yeke kusiku nina sanu kya tsansuku bala baba kongo ngeta nendo lwakubasikira yempeve ya mwana vena ya yana kwa baba motsono kumbaza kongo mpasitwa viluka kodambali ya sala ya mikwa wasitumwa za tamna kuinga yekitu ya kongo nzinda za kongo yekindo kya baza kongo kya yana kubele kwa mutamu ya uyi pasimana mawaya mapungu masikila ekala bozo mena masola kama nasinga mulolo makipeve kongo tabia ndobi ni wale mubasanga kama swetu masinga yana bayana sana yana bayana kuru yana bayana kumba kongo nsilo mayu ya kadifofanga mingi koma zei matusi baba kasi
message dans la règlement. Donc, nous serons le aussi. Quand le militant nous mutasali le du tupakila sawa ndabona mukasaba bilaya ndalaka kubuni mutasali sikubula kufuna kale belo batsona yoka ndalaka ali kubuna Mo